Uyu munsi tuvuye ku mateka ya Roza Muhando, umwe mu baririmbyi bakomeye, mu baririmbyi barimba indirimbo mpimbazamahanga canke indirimbo za gospel bakomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu Tanzania. Ubundi Roza Muhando ni muntu ki? Ico ndagusaba ni kimwe no gukora subscribe canke s'abone kuri iyi channel kugira ngo uzoza urakurikirana ibiganiro vyinshi ndetse n'amateka menshi y'abantu bakomeye bagiye bakomeye mu bitandukanye, baba abakinyi b'umupira w'amaguru, abanyepolitike, abaririmbyi b'indirimbo za music, secular music canke indirimbo za gospel ndetse n'abandi benshi tuza turagushikiriza. Roza Muhando n'umwe mu baririmbyi bamaye cyane, benshi twakuze tumukunda, abandi bakunze indirimbo ziwe nyinshi cyane. Indirimbo ziwe nyinshi zarakunzwe ndetse zigera ku rugero rukomeye. Ubundi ushobora kwibaza ati ese ubundi Roza Muhando ni muntu ki? Roza Muhando n'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane muri Afrika y'ubuseruko ndetse n'umwe mu baririmbyi bari bagezweho mu myaka yahera muri Tanzania ndetse muri Afrika y'ubuseruko. Roza Muhando yavutse mu 1976, avukira i Kilosa, Morogoro, i Tanzania. Ni umuririmbyi w'umunyatanzania, akongera akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Afatwa nk'umwe mu baririmbyi bakomeye muri Afrika y'ubuseruko ndetse afatwa nk'umwe mu baririmbyi bashoboye gushikana canke guteza imbere indirimbo za gospel. Roza Muhando yatanguye kuririmba mu mwaka wa 2004, aho yatanguriye kuri album yiwe yise Uteule Uwe Macho, aho iyo album yaguzwe n'abantu barenga miliyoni bayiguze mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Muri ico gihe nyene byari bigoye kugura indirimbo mu bwo buryo byerekana urugero yarakunzwe ko. Mu 2005 Roza Muhando yasohoye album yise Kitimutimu, aho iyo album yakurikiwe n'iyitwa Jipange Sawa Sawa yasohoye mu 2008, yatumye Roza Muhando amenyekana cyane ndetse yamamara mu bihugu bitandukanye ndetse mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, na cyane byo muri Afrika y'ubuseruko, haba Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Aho iyo album yiwe Jipange Sawa Sawa yaguzwe cyane, imwe album z'ibihe byose zaguzwe cyane mu muziki wa Afrika y'ubuseruko, haba muri gospel ndetse no muri secular music. Mu 2012 Roza Muhando yasohoye album ya kane yise Utamu wa Yesu, aho iyi album yamufashije guca asinya amasezerano nimwe mu nzu zikomeye cyane, nimwe muri label zikomeye ya Sony Music, aho ariwe muririmbyi wa mbere yatanga gusinya muri Sony Music, umwe mu baririmbyi baririmba gospel. Roza Muhando azwi cyane ku ndirimbo nyinshi yasohoye ndetse zakunzwe cyane ku rugero rukomeye, harimo nk'iyitwa Nipe Uvumilivu, Ni Bebe, Uteule Uwe Macho, Yesu Nakupenda, Ndivyo Ulivyo, Amina, Secret Agenda, hamwe n'izindi ndirimbo nyinshi cyane zakunzwe. Roza Muhando yavukiye mu muryango w'Abamizirima, aho asanzwe afise abana batatu. Roza Muhando yavuze yuko kugira ngo ashobore gutanga kuririmba yamaze imyaka 3 agwaye. Yamaze kumara imyaka 3 agwaye, niho mu gihe kimwe yahishurirwa ndetse yahabwa ishurirwa na Yesu Kristo nkuko yavyivugiye, ndetse bica bituma akira iyo ngwara, hanyuma acarahinduka aja mu bakizwa canke abarokore. Roza Muhando yatanguye umuziki wa gospel cyangwa kuririmba indirimbo za gospel, aho yatanguye kuririmbira kwigisha i Dodoma kuri Semeri kwaya kuri Chimuri Anglican Church. Yatanguye kwigisha mu ishuri ry'Abanglikana, yatanguye kwigisha muri korale. Itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2005 Roza Muhando yatsindiye agashimwe ka Best Composer cyangwa umwanditsi mwiza, Best Singer cyangwa umuririmbyi mwiza, ndetse na album nziza y'umwaka muri Tanzania. Mu kwezi kwa 12 2015 kandi Roza Muhando yagiye mu gitaramo cyangwa concert ya gospel, aho iyo concert yo gufasha abantu bamerewe nabi. Kuva atanga kuririmba umuziki, Roza Muhando amaze gusohora album 9. Roza Muhando nawe nyine yaronse ubushimwe bwinshi cyangwa yaronse ibihembo byinshi nawe nyine.
Mu 2005 Roza Muhando yahawe agashimwe ka Tanzanian Music Award nk'umuririmbyi mwiza ndetse umuririmbyi yimba indirimbo za gospel mwiza, ndetse aho yabifashwe ni album yise Uteule Uwe Macho. Mu 2009 Roza Muhando yahawe agashimwe ka Tanzania Gospel Singer Award nk'umuririmbyi mwiza muri Tanzania, ndetse aho yagahawe n'ikigo cy'itangazamakuru cya Tanzania cyo bita Tanzanian Broadcasting Corporation cyangwa TBC, aho indirimbo yatumye ahabwa agashimwe ari ni Bebe. Roza Muhando kandi yahawe agashimwe ka Kenya Groove Award mu 2008 nk'umuririmbyi wa mbere muri Afrika y'ubuseruko, ari nk'umuririmbyikazi wa mbere muri Afrika y'ubuseruko. Mwakoze mwatwumvije ni yahe ndirimbo ya Roza Muhando ukunda, cyangwa ni iki ukundira Roza Muhando? Ushobora kutubwira muri commentaire, kuri subscribe, j'aime, s'abonner, commentaire.